Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Salam lun pesan gerakan dunia menyona salah balon kemarang alun tuan dung warelingkang tak ada baje atau mesusun ada belambung bekuto ija baru nutega ecut bang betul habata sambung jinolon baca lain tak kabar gejakan kelon jadu bunton sino di Jawa lepata tura lon dengar pantun gepegah kelon yang hana-hana ulon di sino berjalan gedong kan pula jatuh dalam lang raya benanu tebu ecut bang utong ngeta dengan lon di otak beda tak nonton bola si deba warung meja mususon bukti pikana bacuna pesan nyodari ulon kecut bang butong di nagan raya wahai ecut bang yang nan bang butong kuturi dilon nibak media megasa gonyan carong panton nyempat katrolon jak lawan gada megasa gonyan carong panton nyempat katrolon dari Jakarta diler pega ba urang gampong yang sikan belum gata po atra suletat haba bang bang panton sayang adolon dengo caritra basa bohurolon kalan burung gulung-gulung tubik suara bacura seki labayung regong pegah bakawum elo afanza bacut raseki labayung regong pegah bakawum elo afanza pakan lagi nyan ecut bang betong negarang panton yang hana-hana dah jebek menan wahai cut bang lon besebab panton Malaysia darah kata yu pilih babungong tiantong puta pilih lon atau bang Jawa pekanjit menan haba abon sang barang atom bak kedai Cina awai lon pega babungong panjohan mungkin tanyo de bahagia menan cerita abalun tuwo sebab hatinya hana le rasa memang ciputoi habana susun yang bungong lampon awai lun tanda betul hubungan karab duadon han mungkin ulun kenan mengisah butuh hubungan karab duadon han mungkin ulun kenan mengisah
ate dalong leng susun hias warna bepehayudro ni bak pantun kepelemam bong baan darah habalun karang kecut bang betong ngejawab langsung mendengar kata bejut kebenge ecut bang betong sebab diri lon mentang pemula bejut kebenge ecut bang betong sebab diri lon dalam biasa